cyangwa abahinguzi ho mukasheshekerizo bagunagirwe ho mtown council ya Kisita aha muhanda ho guri kuza Kachitara. Abatura nibagira ngo ho mugenzi habira tine shongayona no muntu we na cyaro kandi bajumirira ikikora cyo bwiseci baje muko weye agaba ni wagizireki ni wamweyitira kwa wamwihira umuka uwo mukazo muto kandi kumwe mukazo muto ngo mukaza mugambire ngo tore ko kabanza warya ko shazaza wire mu mushango ya muryango araza kurya yagaruka hakuba ngo babineho yamuhira kugira ngo benediro ya motoka sonka ngo mubarako yibabari ngo yagumira kumaraja ngo tompoto ngurira marwa umukwe arashabishe zara ngo yamuryango iwe katonze tumare diro amarwa azagwagora twagera twata ababaye tombwita habo kushanga ngo habe byo kwerinda ko bari kweza kwata habari kuteberezwaho babare kurabwa nyuma yakire kace na nonga batabafubire Edward kuna shangire ari mwino witu uchikachito n'umuzigaba witu na mana na umunonga abatira kwasa kurema ku akwana sasa kozireki abubakwata baba na babuka none ndashaba gavumenti baba munonga batondoze kuri bangikire iki abuka batwinji basinja kwigira cyabo Janet Nantare ho mukazi w'umugenzi ho wa kabiri nagira ngo nyomwazi yo mwabazyo uri kuteberezibwa Elia agaba hayiziro mu makagabo yatwariba ho bwa hato mugenzi kandi Nantare nagira ngo mushija we abasa kuba ayisirwe agaba uri mukwe weye ndagaro ne imiririre bampe motoka mfune motoka yo kuvuga ngende Kampala Mzee na mugama ndi wane wange cyabari tojya munsange wano rwakuna rwagurufa wejo najja ne mugamba turaga musitura nagama mzee yukwagara mzee nava namubura byamuburira mzee ne mubuza badagamba kimbwa badangamba rwakutano muwerekere bamuwe moto orogoro ryo rwakutano yakozeki we yamuchimya namutwara ne mugamba budde babuziba tokoma hofu ne josura budde bono bubi nagenda Nemfumbe mere nendya neneba kumachaba kade kunkonkona mbo musajja oba musi Henry Kamugisha uri chairman we cyaro cya Kisita West B ahakikoreki ekibireho natebereza nguho bwisi nuburugaho mihondano eyo mumaka oguyashaba abantu okugumana bakirira bebembezi okubasa kuronda obuhabuzi bitu kutari kutwarira emateka omungaro ekurugiro kunareba nentererera abantu bona mubarekege kugumane nibagumane ntaro mu makagaba abo kwanahurira abantu abo wabo bari kugira ngo yabayine ntaro zeye nabana bena nabakazi beye nabwejo entaro mu maka bacha person LC1 zaguma kubarema muzisindi ko mu bushoborozi oburi kubane bukirayo kira kurinda umuntu bakamuyistaho ikikorwa kiki abebembezi bashaba batura okwerinde bikorwa byo kwendebiragiro bagire okusasira umumitima kugira ngo bikorwa nkebi base kuruga omucyaro ndajumirire kikogweki abantu begarukemu abantu bareke kwita bagenzi babo abantu bareke guhorana abagenzi babo kwika point yo kumwita abantu ndabashatuna tugire okusasira muri imbere yona ahabo kuba erizori araza kwita umuntu nyasakani mu byo kufa so mureke tugire obusinje tugire obumwe tugire kwatanisa tugire urukundo ime tutamurugaho hori umuhezi wa RDC hawa district ya Kakumiro ogu yaraganisa ngo bonka byo kwerinda nibija kureba ngo bacondoza nabwanyima babase kukwata oyisire bataringaya no kugumiza abanyakisita abanyakakumiro mu kagavumenti twatekwa amagezi gona kureba ngo abantu abapapekiwetinge shinte kibona twabakwata kandi twabatera umbuga z'amateka bavunana umushango kubakora umukeyire hakutwakorera mama koraga polisi ya Kakumiro yabayashikire ahibitire bataringaya kandi Elia agaba yakwatwa obwe polisi Eliyo yongera kusheruriza ahabwisobo makoraga gashakwa turi ahabwe Onesimus ahabwa tayari West omuri Kakumiro